عمل هوني نرجع بخير وسيري نفرش استاش استيج برنامج كده سوري متوالي رأي نسبة كان برمتي سوري متوالي رأي بس نسبة ورزقت اللجاني باكي شهيداني كرد كردستان تنصابي ببي ولا بستي روحيان شادو ورقاو ولبازيان بريوان شريك نمر وكو شاف وكو بفر وكو مدرف وكو بحار وغلاف شهيد آوا تيمتي زليشكي هنجو دستا آزار خار راجي صوماي چاوا كم باروش دولا ويوينت شهيد باغاي وقد باغاي كردستانا دلي آزاد ويداخلي لوكين هاويستي سانا میوان خوشوی زور بخیراتن با برنامه سری نخدرش کراو لم شدا داوا لخاتون بیه خوشوی دکین سکای بافن متعرفین پیشکش کن Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,
zum dritten Anlass Nelkenapfel. Das ist das dritte Jahr in Folge, dass wir dieses Programm durchführen. Es geht darum, dass wir eine kurdische Tradition wiederbeleben möchten. Der Künstler Seva Seyidyan hat dieses Projekt vor über 22 Jahren gestartet und wir dürfen seit 3 Jahren in Zusammenarbeit mit ihm dieses Projekt durchführen. Der Nelkenapfel ist ein Symbol der Resistenz. Und da geht es um einen Apfel, der mit Nelken bestickt wird. Und somit bleibt dieser Nelken weit über 100 Jahre bestehen. Man schenkt sich diesen Apfel zum Symbol der Liebe und des Friedens. Roya, meine Kollegin, wird dann später noch genauer darüber erzählen. Und ich möchte gerne auf Kurdisch switchen. Vielen herzlichen Dank und noch einmal herzlich willkommen. حاول مجتمعنا يعززوا بها البخير بين سرطان بروجي الرا دستوشي لتاكسيلا سيديان كا بيستودو سال زيادة خدمة بام بروجي سيو مخدرش كردن دكا بدا خوروني كاني نقلمان بيا والله سالاني رابطون لقلمان بو وبين مجتمعي من بأو كولتورا كوري كردواري كاشنا زور خوشحالم که امروز برای من تشاهدی اول که برنامه‌های اخلاقی اشتی دفاعیان کردن هر شهرچه کردستان من لیکترکوب کاتو خالقه با گشتی هست با خوشی و با مهرانش میکنن او برنامه کردن. اخلاقی اشتی هر لحاظ فیلسوفی اول بوده بتوانه هنری کردی لانه که خدمتی بیکن زندوب كاتوا لما خلدا وهم زمان بتوانين كيان السياسي بغيرين بهاوغيان بدوشنا خودي بيخت يعني سيو كما بيخت ورجدتريا زور لو سياتي معني ذلك ولن هربو خوشي بستيو وعاشتو كده أصلا لبخشريا بروين بتوانين أجل خودي سيو كوم يخت دواني كان أحبشي بغي برس سنروح لما بيطلع ماجي تزور زاري بهكر لكن لو كانت ذاك سيو ميخد رجل كريا واسيو كبريدار كريا وتو هصدوي لكي سيو كبريدار كدو بغم أصلا جاني كهتين كده بخشي واتو سيو ميخد كبيركوا كتي قلبا آل سيو كبرش الدبيا فورمي ميخد كبيت فورمي سيو كا جاني كسر صالي كده بخشي لو بردوخي مسلماني رابطونا كدتان حتى بحاجة كردستان زور بردوخي دي هستيار وحصاص دايا زور بيرم لولا كردوا كدلان سيري كم يخدمش دكري 100 صال عمر دكان 100 صال بجي بلاي صالي 1993 كردي نبو بيه سيري كم يخرج كربلاء كردستان كهم زمان لشاري جوزان لوقت سويس كردستان هجوا بحاجة كراو دبينين كأوسيا ولا وعليه أمره لشوني كالماضية بو أو تسبب مستي كردو بنوكاني وميادقانيك جولي كردو خوش بكا بلان كيما نعمل جوزان يوعي زيادة لصد صال 103 صال دبينين زور لاواز بو دبينين كهر شو أبارتي كردستان خوش بختان الحمو كازيات لسربية يقرتوية ويقدرقة ودواني بغي كدوشنا كامنا لاواز بونان شو بصد صالة مبادر كأو خرار دادا مستوى باورنا كان هيت شيء لأول بريادرانا فكري وين كربيان ككل صد صاباتريش خۆڵاگرتر لەسەرپێتر دەنبەرستر لەسەر شەقام و لە کۆمەڵگاکاندا زیندووتر بن. خۆی تکاو دەکەم بە ئەمڕۆ ئەو یادە بڵێ سێوێک مێخەگوێژ دەکەین بۆی کە ڕێپەیان نوێ بکەینەوە ڕێوازی شەهیدانی هەر چوار پارچەی کوردستان درێژە پێ بدەین و بە دوژمنان و بە هاوڕێیان نیشان بدەین کە ئێمە تا ئێستا چەندە خۆڵاگر بووین دووبارە 100 ساڵ
ساڵێکی کەژەگەر پێویست بێ هەر خۆڕاگەر دەبین و لەسەر پێ دەبینەوە. نیشتیمانەکەمان زۆر خۆش دەوێت و بە بڕوایان هیچ نەتەوەیەکی دیکە نییە بتوانێت بڵاو کوردێک چەندی خاک و چیا و ئاو و دارەبەردی کوردستان خۆش دەوێت ئەمیش هەربەتر ئەو هەستەی بۆ هەبێت و دەتوانم بڵم کە لەوانەیە هەر ئەو خۆشەویستی بۆ نیشتیمان کە دیتمان کە خاک و دار و چیا قەت پشتیان لێ نەکردین هەمیشە لەگەڵمان بوون و تەنها دۆستمان بوو لە کاتی تەنگانەمەدا ئەو خۆشەویستیان هەر پەرەی پێدرا و ورەیدا بە ئێمان بۆ یەکە بەردەوام بین و کۆڵ نەدەین هەتاکو بە ئامانج نەگەین. شاعیرە کوردیەکان شاعیر مەزنی کورد بە چەندین شێوە هەوڵیاندا لەنێو شیعرەکاندا ئاماژە بە خۆشەویستی بۆ خاک و نیشتیمان بکەن هەرچەند بەڕوایان هەر چەند شەی جوان بەکاربێنین ئێستاش هەر کەمە بۆی کە بتوانین خۆشەویستی بۆ کوردستان بێ لەسەر قاڵاز و دەرێ بکەین. و ئێمە لە دیاسپۆرای بە هەموو شێوەیەک هەوڵ بدەین خۆشەویستیەکەمان بۆ نیشتیمان بە جوورێکی دەردەبڕین بە زمانی کوردی کە ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی زمانی دایکیشەکە پیرۆزبایەتی هەموو لایەک دەکەم دەیپارێزین لە هەموو کات زیاتر جلوبەرگەکانمان بۆ ئێمە زۆر شتێکی تایبەت و جیاوازە. نیشتیمانەکەمان زۆر کەس بەڵارەی دوور بوو بێ و نەیدیبێ بەو شێوەیە خۆی لە نزیک دەکاتەوە و هەر بەو شێوەیە کە هونەرمەندی مەزن یا شاعیری مەزن عەبدوڵڵا پەشێو دەفەرمێ دەڵێ نازانم چۆن ئاوێت هەرکەم گەر بەهەشتی پێم بڵێ بەکردنەوەش ببەم بۆ گشت خواکان گەر دۆزەخی پێم بڵێ بەزەمین پەکە لە تاوان نازانم چۆن ئاوێت هەربەم گەر خاکێکی داژکراوی پێم بڵێ تا پێستم بکەم بە ئاوات گەر وەک منیش قەرەجێکی سنوورێکم بۆ بکێشە بۆ خۆت من بکە بە نیشتیمان. هاوڕێیان هیوادارم ڕێوارەیەکی زۆر خۆش و سەربەرزانە بتوانین بەڕێوە بە بەیتوبە لە دەستخۆشیتان لێ دەکەم و هاتنتان و هەر بەخێر بێن. زۆر سپاس. نابێت بانگەکەم شل دەنگم هەڵدەگرن ناوت لێم زەوت دەکەن هاوارم سەربەرن بۆمی دەم دەکەن بۆ نێو دڵ دەڕوانن ئەبین و ئازادی هەردووچیان تاوانن ئاواتم گشت مردن لە نێو ئەم تەنبەندا من ماوم دڵێکی زەمدار و گازندا دوابەڵای زەردی بەرهەناسەی زریانم بەهارم نەدیوە من خەڵکی زستانم بەڵام هەر بەڕوخێ قەڵای بێدادی ئەخەمرێ وەرزیژین بە تیشکی ئازادم ئامادەبوانی وەرز لە بەشەدا لەسەر سێری نەخێڕش وتارێکان پێشکەش دەکەن. سێری نەخێڕش سێرێکی سروشتیە کە دوای ئەوەی نەخێڕش دەکرێت زیاتر لە 100 ساڵ بەردەوام بێت و بوونی خۆی بەدەست نانات. سێری نەخێڕش نەریتێکی کۆنی کوردان و هێمای خۆشەویستی و ئاشتی بۆ دوو مەبەست بەکارهاتووە. کاتێک کەسێک ئەمیندار بوو نەیتوانی بە خۆشەویستەکەی بەو شەڕە بڕێت سێرێکی نەخێڕش دەکرد و بۆ خۆشەویستەکەی دەکات. دووەمینی کاتێک دوو کەس یان دوو خۆشەویست لەگەڵ یەککێشەیان هەبووە یەکێک لەوان سێرێکی نەخێڕێژی بۆ ئەوەی تری دەنا بۆ ئاشتی. بەڕێز سێبان سعدیانی لە ساڵ 2004ەوە لە کوردستان، تورکیا، ئێران، سوید، بەلژیکا، ڕۆژاوا، بریتانیا و ئەڵمانیا لەسەر ئەو پرۆژە نەتەوەییە و نیمەتەوەیی کار کرد. لە ساڵی 2013دا کۆمپانیای فینەسی دامەزراند و سێری نەخێڕێژ کڵەب ئاپڵس وەک مارکەیەکی کوردی لە هەرێمی کوردستان دەست بکرێت. ئەم بەرهەمە لەلایەن دەستگای گەشتوگوزاری حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بە
بداخل بهۆی داگیرکردنی کوردستان لەلایەن چوار دەوڵەتی نادیموکراسی و دیکتاتۆر لەوانە ئێران، تورکیا، عێراق و سووریا لە سەداتی ساڵی ڕابردوو بەشێکی زۆر لە مێژووی کولتوری کوردستان شاراوە بە زۆر ناوچەی هەوڵی ئاسمیلەکردنیان درایە. لەبەرەوە مێژووی ئیسراوی کوردی ئەمڕۆ لە ئەدەبی زارەکیەوە کۆمەتەوە. لەو ماوە درێژەیەدا خوێندن و نووسین بە زمانی کوردی هەدەبەوە. بەخۆشیەوە لە زۆر گۆرانی و چیرۆکی کوردیدا باز لە سەری مێردەکەش کراوە و لە هێندێ شوێنی دووریش هەبوو. لە ساڵی 1938دا لە گۆرانیەکی محەممەد ماملێدا باز کراوە و لە چەند گۆرانی تریشدا ئاماژەی پێدا. لە چیرۆکی کورتگۆرێکی بەناوی سێو لە باقەڵدا دوو ژێراوەی جیاوازەوە. بە پەیهێندی سەرچاوە سێو لە سەردەمی سەردەشتیەوە بە تایبەت لە جەژنی سپێن دارامەزدا لەلایەن تاوانەوە وەک هێمای خۆشەویستی پێشکەش بە ژنان. ئەوەژە ژنان لەسەر تەختەدا دەنیشت و پیاوان خزمەتگوزاریان. لە هەرێمی ئەردەلانیش لە هەڵبەستەکانی بەرکەونانەدا بەکارهاتوە. نمونەیەک وەک ئەوەی کە لەبەردەستە و توانیمانیان لێرەدا بینویسین سێوی مەخەفرێش دیاری بێت بۆیە دیار بۆ بخوێنێت گۆرانێکیش. بەداخەوە لە سەد ساڵی ڕابردوودا بەهۆی چەندین هۆکار سێوی مەخەفرێش بەبووکراوە لە مەترسی نمانەوە. بەڵام دوای وەرگرتنی سێوەکە لەلایەن دایکمەوە ساڵانێکە هەوڵ بدە ئەم بەرهەمە ڕەسەنە زیندوو بکەمەوە بە شێوەیەکی نەتەوەی نێونەتەوەی بینیاسن. ئەمەیان ئاماژەی بەرز سێبان سەحریانی بوو. یەکەم جار لە ساڵی 1999دا ئەم سێوەم لەدایکم وەرگرت. چەند ڕۆژێک لەگەڵ دایکم قسەم کرد بوو دواتریش بۆ ئاشتی دایکم سێوێکی مەخەفرێژی خەستەمان چانداکەم بۆ ئەوەی ئاشتی دروست بێت. بەم شێوەیە یەکەم جار سێوی مەخەفرێژی نووسیتەوە بوو. پاشان دایکم سێوەکەی بۆ مێژوو کرد و ئەم هونەرەی لە لای دایکی خۆی فێربوو. پۆلانەکانی پرۆژەی سێوی مەخەفرێژ لە سەرەتای پرۆژەکەەوە سێ هۆنار دیاری کرا. هۆناری یەکەم زیندووکردنەوە. لەبەرەوەی ساڵانێک بۆ سێوی مەخەفرێژ لە ژیانی ڕۆژانەدانەوە نزیک بووە لە نەمان. پێویست بوو ئەم نەریتە گرانبەها زیندوو بکرێت. بۆیە لە ساڵی 2004دا پرۆژە هونەرەکان دەستیان پێکرد بە تایبەت لە ڕۆژی خۆشەویستان. پرۆژەی یەکەم لە سلێمانی دەستور پێکرد و دواتر هەنگاو بە هەنگاو لە هەموو شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کرد. لەو ساڵانەدا ڕۆژنامە گۆڤار و کاناڵەکانی تەلەڤیزیۆنی گرنگێکی زۆریان پێداوە. بەخۆشیەوە ئەم کۆناغە بە سەرکەوتنی کۆتایی هاتوو سێوی مەخەفرێژ لە نەمان ڕزگارە. دووهەم کۆناغ نەتەوەی بوون. دواتر هەوڵدرا لە پارچەکانی تری کوردستاندا بناسرێت و گەنجان بیکەن بە هێمای خۆشەویستی. لەبەرەوەی خۆم نەمدەتوانێت کارەکەمەوە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پرۆژەکە لە ڕێگەی خێزان و هاوڵەکانەوە جێبەجێ کرد. لە ساڵی 2007دا لە باکووری کوردستان لە شاری ئامەر دەستی پێکرد. دواتریش لە ئیستانبول و زۆر شارەکانی تر بڵاو کردەوە. لە میدیاکاندا باس کرد. ئێستا لە باکوور باش ناسراوە. لەو کاتەوە گەنجانی ڕۆژاواش دەستیان کرد بە فێربوونی ئەم هونەرە. دوام کۆناغ واتە کۆناغی سێەم نێونەتەوەی بوون. لەگەڵ نێونەتەوەی بوون هەنگاو بە ناساندنی جیهانی هەڵگیرا. یەکەم پرۆژە لە ساڵی 2010دا لە بێلژیک جێبەجێ. دواتر لە سوید، فەرەنسا، سویس، کانەدا، ئوسترالیا، فینلاند، ئەمریکا، هۆڵەندا، ئەڵمانیا و بریتانیاش ڕۆژی خۆشەویستانی کوردان بە دروستکردنی سێوی مەخەفرێژ دەستی پێکردن هەتا ئێستا بەردەوامە. هەتا ئێستا لە زۆربەی کوردانی وڵاتانەدا جێبەجێ کراوە. بەڵام پلانی داهاتووەوەیە کە سێوەکە لە سەرانسەری جیهان بناسرێت. هەروەها لە ڕێگەی فێرنسیسەدا دەستی نوێکردنەوەی بەرهەمهێنانی سێوی مەخەفرێژ دەکەیت. تکایە چەپلەیەک بۆ کاک سلێمان. ئەوێن تکای هونێریتان تکای بێدەنگی و پارێزە لەگەڵەوەی تا هەریکە سێوەکانتان بەبێ ڕێژەکەن بێتن زۆر مەمنونتانە بی
ام گوزەوەکو من دڵداری بووە ام گوزەوەکو من دڵداری بووە گیرۆدەی زڵفی یاری بووە ئەو دەستەکە ئێستا لە کەمیدایە سەردەمێک لەسەر ملی یاری بووە کاراسان چاوەڕێت استاش لما شيء لما كمان أراك لحوالين باشو كتشبين وتاريخ أسر بيقولي وجلسي نخرجوا برنامج كمان. Deci, zovem spasje, ki nam daš ti mi japan, kako je neksto, da skočenje. Amro, raportema, pa drugo še rekaš, ki avmali, pa tudi kodi. Še imamo vsaj vremena, da ste kakali, ne aram, ne ranim, ne tutemi šahstanim, ne min hathom, между živali, kako drugo stanim. Ударение просто регатуя. Регатуя курт ничего се реки парасут неизборные тамами шмания. Между курт пара кола масаку чвара вар вапан да но. Бала भर काटे के लगा में देनिये का मान सस्पेंड कर दे तो इमार बदामी के पारसनी नासा मुस्लिमान कुल्तुरी कूर्ट अब ये कुछ देश के उन्हीं कूर्ट के द्वारा के लगा ना लाभ का काटा लेना हमारे का फायदे وبركز بعض يقدرون بعضها تنهاية بقية الصدا بقوا يقولون الكردار ومستقاش ماذا وتبدأ جوازية سياسية مفتاحان بريز الانتجريشن چاہتا کینا بدمر کینا کوکی گلے کی بہرو گلے کی بتانے جوازی وقت فل بھی نے کو بقائے کے دوران يقدرون بعضها تشكيل يكتر لكان خوشنا وعطا يقدرون فلسطيني ما فهم كرامتي كرامة ام يقدرون كم جانب ایمان خورسکینا تک داجی کودا کس قانونیه چونکه خاطر کنسان داجی میه اور این مردم از دیوانی که بکر همون با او زمان کسی نداری نفش خود استقلاله لکودایدا یکدوی کورت هادرش دنیا بکن در بسیاری سرشانی همونا اگر ایمان ریشدار هستی کشمایی کاریم دیوانی دهاتی کردو سرش بخوان لوکان دارده جاکورتی ام سال با ماجنسی و هاوی سیزگان وگلا او نای تازه خوشبانه کندگان از وقت مضبوطیه Das war gut Baumani. Die Einheit der Kurden ist die grundlegende Basis für die Stärke und Erfolg unseres Volkes. In der Geschichte konnten die Kurden immer dann ihre Stimme hörbar machen und ihre Rechte verteidigen, wenn sie geeint und auf gemeinsame Ziel ausgerichtet waren. Doch wann immer die Spaltung und Uneinigkeit überwogen, wurden die Kraft und Chancen geschwächt. Heute ist wichtiger denn je, dass wir uns auf der grundlegenden Respekt gegenüber unterschiedlicher Meinungen und Wegen zusammenschließen. Einheit bedeutet, einander zu respektieren, einander unterstützen, für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten und gemeinsam Interessen und Persönlichkeit zu stellen. Wenn wir als geeintes kurdisches Volk voranschreiten, können wir bessere, friedliche und gerechte Zukunft für kommende Generationen gestalten. Die Einheit, die Kurden ist die Hoffnung auf Erfolg und die Würde. Vielen Dank.
صابعني باشور بتاعي بخير. هاوێران ئەوەی ئەمڕۆ بۆی پێشکی ڕووبایتان لەکەم پێشان وجد سپاس بۆ هاوڕێیانی باشوور ئیمڕۆ ڕۆژی زمانی دایکیە ڕۆژی زمانی دایکیتان بێ پیرۆز بێ تکایە بە پاراستنی تۆ دەبێت دەنگی گوێ بگرن لە وتارێک سەر زمانی دایکی پێشکەشتانی بەکەم لە کاتێکدا کە لە ڕۆژمێر و ڕسمە فەرمیەکاندا ڕۆژی زمانی زگماکی شێوەیەکی نەمادینی هەیە باس دەکرێت بوونەتەوانێک وەکو ئێمە کە زمانەکەیان لەبێ کێشەی دەسەڵاتدایە زمان بریتیا لە مەیدانی دەربڕین یا ڕەتکردنەوەی ماڵ زمانی کوردی تەنها زمانێکی ناوچەیی نییە بەڵکو بنچینەیەکی ناسنامەیی و سیاسی و کۆمەڵایەتی هەیە خەڵکانێک کە مێژوویان بە پەراوێز خزراوە و ناوەندی سیاسی دوورکراون لە ڕوانگەی مافەوە مافی زمانی دایکیان لە چوارچێوەی مافی کولتوری مافی بەشداری لە ژیانی گشتی پێ ئاماژە دەکرێت سنووردارکردنی فێرکردنی میدیا و بەرهەمهێنان و زانست بە زمانی نە هاوسانی ساختاری دروست دەکات دەستڕاگەیشتن بە دەسەڵات و سنووردارکردن بەم شێوە بۆ ئێمە دروست دەکرێت لاوازکردنی زمانی وتار و لاوازکردنی سوژە و کردن بە ئۆبژەی سیستمی کوردی ماوە دروست دەکات سیاسەتی هەڵسانسازی لە زانستی سیاسیدا زۆر جار دروستکردنی نەتەوە لەسەرەوە دابین دەبێت بەڵام ئەزمموی هاوچەرخ نیشان داوە کە یەکگرتووی پایدار بۆ پەسەندکردنی مافی دادپەروەرانی هەموو نەتەوەکانە بە هەرکەس بە زمانی خۆی بۆ سەقامگیری سیاسی و یارمەتیدان و بە فەرمیناساندنی زمانی کوردی پێویستە هەموومان تێکۆشین بۆ ئەوەی کە لە بواری سیاسی جۆرە پەراوێز نەخوین لە ڕوانگەی دادپەروەری ڕەگەزایەتیەوە ژنی کورد لەناو دوو ساختاری وشاردا هەیە مێدانی گشتی زیاتر سنووردار دەکرێت لاوازکردنی زمانی دایکی دەنگی ژنی کورد لە مێدانی گشتی زیاتر سنووردار دەکات چونکە زمان ڕێگە دەربڕینەوە و ئازموونی بیرکردنەوە و گێڕانەوەیە بۆیە پاراستنی زمانی کوردی پاراستنی دەرفەتی چالاکی و سوژەی ژنانش دەبێت لە کۆتاییدا زمانی کوردی تەنها بابەتێکی فرەکولتوری نییە بەڵکو بابەتی دادپەروەری ساختاریە تا کاتێک مافی فێرکردن و بەرهەمهێنان و زانست و بەشداری بە زمانی دایکی دابین دەکرێت دادپەروەری نیشتیمانی بەدی نادرێت دادپەروەری بە فەرمیناساندنە بۆ دەستپێکردنی ئەوەی کە بتوانین بە مافەکان خۆمان بگەین لەم بەشەدا داوا دەکەین لە خاتون ڕۆکسان کەریم بەرپرسی ڕێکخراوەی جوبارکی سووری ماڵی ڕۆژاوا تکایە با بفەرمێ بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەی و تکایە بەش بە چەپڵەکانتان هاوڕایی خاتونە بکەن Guten Abend zusammen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich bin Roxanne aus Rojava, Haseke. Ich werde aber meine Rede auf Kurdisch halten. Eber Başbakanı, es bin Garmin Hep Başlı. Namim Roxanne, ich Haseke mich Rojava. وكان نعمل جباكة سبيل وكان نعمل اسكي تقريبا هيكل كرمي از نفذم روجاوا بشكل كبيرش بمسلسمة جبركو ان كبر لنوجيا ولأخبارها بروجانات نبل وحكاج يمكن بس لما يستخدم بيجن شركو الشيخ ناصر تيريس كيكل أشرفية وهذا حتى جزيرة قلت بنابل شيكل بريش بنابل هبون يعني بيجن ملاتي مني كل سيرك عني عفريني قلت الجمال كله ونوكار الجمال بهاي تقريبا شهر 6,000 إنسان بنابل لجزيرة لبنان من بيجن البيسية ديريكي
روجابا إيرو مكتبي ما بستاني ما جبو بنابرهوني مع الأسف مخاطر دبيرو شاجيبو تشتكي برباش وخش وقريب هات هولي وأوبو وكل تبدي بوندستا أبش بتيا عجيبو ميناكك مجبو بردا أفسر مستوى تاريخي تشتكي برمزنا وأب احتياجا بردا بشابه بينو دبيرو مصابين أنديش كل دستك بينو النبي جنتيجاري أو كل فلان بشير كل روجنات روجابا باكور باشور هميكم رحكم ودلكم نها نكار بيجي مولا روشا روجابا ساكنة وجارانتي نكار مولا جبر النظام بيشتغل شرنا بحكومتك المكتب ظالم حكومتك إيزيسة حكومتك داعش تيروريست تشتكي إنسانيتك هدير تنها لبيري اتفاقية جديدة أم كومن بألماني جير بيجي لبيري أو مدخابين وبشري بعربي بيجي الحرب وخدعة يعني بشري تياما تجاري النقار بيجي ويبدل دبي أن كنت بشتري الشكل أن تاني خوابها بشكتي شكل وأسوا قد سباس فكر سباس جبو أرناوة وقلت سباس جبو في العين عاشتي جبو كايبت جميت يعني أب أناس مناسبة خش لدار خس زور سباس سپاس خوش سپاس جبو حوالا خاکا روجاوا سپاسیا او بالانده کم که زراوی آن کرمانچه هیویده رو جبره کم بکن اکو کن اگر نصرانی دا پیویم حاولت كرتيان عربي تتنى كنت أشمل بجيت كم تنسى بندي كاميرا رامان لكين كبا بيقدري كمان مرة ميتوا في أرسنال بيبنى أمي لحصاو ويرسل. They are small بيبنى أمي لحصاو
الخاوة أصارقاني هالشو صار وحش نفقنا جود الزمان جود الزمان بس هني بيك نيار لدست جود دام السوى صار وحش نفقنا صار وحش نفقنا
zusammenhören und ihre Worte bzw. Botschaften zu präsentieren. Liebe Anwesende, Herren Herrscher, ich bin heute hier als Co-Präsidentin der SP Migrantinnen Schweiz, aber auch als Kurdin. Ich möchte aber zuerst über Rojava sprechen. Auch Sameh, ein Genosse, ist heute hier. Er selber war bei der Delegation dabei und ist nach Rojava gereist. Er wird von seinen Erfahrungen sprechen und uns berichten, was er gesehen hat, was er gefühlt hat, was er mitbekommen hat, welche Nachrichten er für uns hat. Zuerst aber kurz zur Situation in Rojava. Die Puppenspieler von El-Jolani möchten Rojava isolieren. Sie möchten Kurdinnen in den 4 Teilen Kurdistans alleine lassen. Die Großmächte möchten die Freiheit von den Kurdinnen nehmen. Denn, wie ihr wisst, ist Rojava nicht nur eine Region. Rojava ist ein Symbol für Hoffnung. Und diese Hoffnung möchten sie uns nehmen. Wir als SP-Migrantinnen Schweiz haben eine Petition gestartet. Und zwar hatte bereits letztes Jahr der Bundesrat eine Motion angenommen, beziehungsweise das Parlament. Der Nationalrat und der Ständerat hat eine Motion angenommen und der Bundesrat ist im Moment in Pflicht genommen, um diese Resolution, diese Motion umzusetzen. Der Bundesrat macht aber noch nichts, deshalb haben wir eine Petition gestartet, eine Unterschriftensammlung gestartet. Ich bitte euch, wenn ihr noch nicht unterschrieben habt, unbedingt diese Petition unterschreiben, weitergeben, Freundinnen sagen, auch Personen, die keine Schweizer Bürger sind, dürfen unterschreiben. Es ist für uns wichtig, umso mehr Unterschriften wir haben, umso mehr Druck können wir ausüben. Im Moment haben wir etwa um die 5000 Unterschriften. Das ist sehr wenig. Es gibt viel mehr Kurdinnen hier in der Schweiz. Das ist wirklich sehr wenig. Wir haben am 28. Februar einen Parteitag. Das Präsidium der SP Schweiz hat dieses Thema angenommen und wird eine Resolution vorstellen, auch für Rojava. Aber ein Wort noch an euch alle, liebe Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde. Ihr wisst, das, was wir hier machen, ist wichtig. Ihr wisst, der Bundesrat muss etwas machen und dafür werden wir kämpfen. Aber vergisst nicht, wir müssen Einheit sein. Unsere größte Stärke ist, Einheit zu sein. Unsere größte Stärke ist nicht eine Fahne, es ist nicht eine Partei, es ist nicht eine Führung, es ist unsere Einheit. Und heute ist die Zeit gekommen, Einheit zu sein. Vergesst nicht, dass wir, nur wenn wir Einheit sind, stark sind. Es gibt ein altes kurdisches Sprichwort, das sagt, Dest bidest, Ciad Bilshin. Wenn wir gemeinsam uns unterstützen, dann werden sogar die Bäume vergrünen, sag ich mal, oder scheinen. Nur wenn wir Einheit sind, sind wir stark. Hoffnung ist kein Traum, Hoffnung ist eine Entscheidung. Niemand wird unsere Einheit für uns bauen, niemand wird unsere Würde uns geben. Wir müssen selbst, diese Generation heute, muss für die Einheit kämpfen. Genug mit der Spaltung, genug mit den inneren Kämpfen. Und jetzt möchte ich das Wort gerne Samuel geben für seine Erfahrungen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist für mich ein großes Privileg. Ein noch größeres Privileg war es für mich, dass ich als Teil der Rojava Delegation for Humanity Rojava besuchen durfte. Wir waren da Ende Januar, Anfang Februar für 2 Tage in Rojava, 2 Tage zuvor in Hebler. Diese Zeit werde ich nie wieder vergessen. Die Leute, die wir dort getroffen haben, werde ich nie wieder vergessen. Und es freut mich sehr, dass ich jetzt hier sein darf und euch ein bisschen davon berichten darf.
was wir dort erlebt haben. Ich glaube, was Simon zuvor gesagt hat, dass Rojava die Hoffnung ist oder ein Teil der Hoffnung ist, das haben wir dort auch sehr stark gemerkt, in den Gesprächen mit den Leuten, in dem Austausch, aber auch einfach, wenn wir dort durch die Landschaft gefahren sind. Wir haben es gemerkt, als wir in Rojava empfangen wurden, an der Grenze, die Gastfreundschaft, die Freundschaft, die Genossinnenschaft, die wir dort erlebt haben. Ich glaube, die Hoffnung ist natürlich bedroht, jetzt auch mit dem neuen Abkommen mit Jolani in Damaskus. Und das haben wir auch gemerkt, diese Drohung, aber wir haben auch den Widerstand gemerkt. Es war immer wieder, es wurde uns immer wieder gesagt, es ist klar, wir haben uns die Freiheit erkämpft und werden uns die Freiheit nicht nehmen lassen. Wir haben uns die Gerechtigkeit erkämpft, wir werden uns auch die Gerechtigkeit nicht nehmen lassen. Das haben wir speziell, oder was mir speziell geblieben ist, auch von den Frauen gehört. Sie wissen, die Freiheiten, die sie in Rojava erkämpft haben, und sie haben ja maßgeblich mitgekämpft, die sind nicht selbstverständlich in Syrien und diese werden sie auch verteidigen. Ebenso, was mir auch sehr stark geblieben ist, das ist der Austausch mit Kulturschaffenden, mit Künstlern, mit FilmemacherInnen in Rojava. Wir waren in Kamishlo, da gibt es diese Filmkommune und als wir dorthin kamen, waren da sehr viele bewaffnete Menschen und für mich war das ehrlich gesagt ein bisschen speziell, bis ich gemerkt habe, die Waffen sind dort ein Zeichen der Freiheit, des Widerstandes, der Verteidigung. Sie haben uns das dann auch erklärt, dass sie eigentlich würden sie viel lieber Kunst machen, aber aktuell in dieser Situation haben sie keine Chance, Kunst zu machen. Sie müssen zuerst frei sein, sie müssen zuerst ihre Freiheit verteidigen, bevor sie wieder zur Kunst zurückkehren können. Und ich glaube insgesamt, die Lebensweise in Rojava nach dem Ganz-Kurdistan, die wird wir bleiben. Das ist für uns Linke hier in der Schweiz auch klar ein Vorbild. Es ist immer wieder schön, nach Rojava, nach Kurdistan zu schauen und zu merken, unsere Utopie, die kann real werden. Für was wir hier in der Schweiz kämpfen, das ist in Rojava bereits Realität und das wird dort auch verteidigt. Aber ich glaube, gerade deshalb ist es auch unsere Aufgabe als Schweizer PolitikerInnen, und da spreche ich jetzt vor allem für mich und vielleicht sind auch hier andere Schweizer PolitikerInnen anwesend, es ist sehr wichtig, dass wir unsere Verantwortung als Schweiz übernehmen, dass wir dafür sorgen, dass humanitäre Hilfe nach Rojava gelangt, dass Kobane nicht länger gelagert wird, dass die Leute dort wieder Zugang zu Medikamenten und Wasser haben, dass die Vertriebenen, zum Beispiel in Kamishlo, dass die gut umsorgt werden, dass auch dort Medikamente hinkommen, dass in Hesseke wieder sauberes Wasser gibt und so weiter. Es ist auch unsere Verantwortung, den Waffenstillstand zu überwachen. Ein Waffenstillstand, der nicht international überwacht wird, bringt einfach sehr wenig. Es ist eine sehr unsichere Situation weiterhin. Und es ist auch unsere Aufgabe als Schweiz klarzustellen, oder unsere Aufgabe als Politiker hier in der Schweiz klarzustellen, dass die Lage in Syrien überhaupt nicht sicher, überhaupt nicht stabil ist und dass die Übergangsregierung keine wohlgesinnte demokratische Vereinigung ist. Es freut mich außerordentlich, wirklich nochmals hier zu sein. Wenn ihr Fragen habt, weitere Fragen zu dieser Delegation Schweiz, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich werde noch ein bisschen hier sein. Ich stelle eine Frage, vielleicht zur Aktualität. Wie ihr wisst, Kobane wird ja immer noch belagert und umzingelt. Die Hilfsgüter kommen nicht an. Es wird wirklich verhindert, dass Hilfsgüter ankommen. Die Informationen sind sehr schwammig. Wir wissen nicht, ob das die richtigen Informationen sind. Du hast gesagt, du hattest gerade vor kurzem noch Kontakt gehabt mit Medico Switzerland. Übrigens, wenn ihr unterstützen möchtet, die Situation in Kobane, in Rojava im Allgemeinen, dann könnt ihr spenden an Medico Switzerland. Die haben im Moment Stationen dort, sie sind dort vor Ort und versuchen zu helfen. Vielleicht kannst du diese Information noch kurz geben, einfach diese aktuelle Information. Genau, ich habe gestern oder vorgestern mit Maja Hess von Medico International Schweiz gesprochen. Sie hat mir erklärt, also es gab auch eine Delegation von Medico Deutschland, die nach Rojava gegangen ist. Die arbeiten dort sehr stark und sehr eng mit Hevasor Kurd zusammen. Und sie arbeiten jetzt an einer Nothilfekampagne hier in der Schweiz, um Geld zu sammeln. Sie werden auch
Finanzierungsanträge an Städte und Kantone stellen, damit sie noch mehr Geld zusammenkommen. Ihr Ziel ist rund irgendwie 300.000 Franken. Dies werden sie dann brauchen, um sicheres oder um sauberes Trinkwasser sicherzustellen im Rojava, also noch in den selbstverwalteten Gebieten. Es werden dafür sorgen, dass sobald die Belagerung in Kobane zu Ende kommt, dass sie dann bereitstehen, Hilfskonvoi mit Medikamenten gegen Cholera, gegen andere ansteckbare Krankheiten. Und das braucht sehr viel Unterstützung. Sie sind jetzt auch bereit, die Löhne von Kurd-Arbeiterinnen zu zahlen. Es braucht so viele Kräfte, die jetzt dort mithelfen, weil die humanitäre Situation ist. Vielleicht noch eine Information von mir. Wie du gesagt hast, Switzerland ist im Moment dran, von den Stadtparlamenten bzw. von den Städträten von verschiedenen Kantonen Geld zu bekommen. Es ist nach einem gewissen Limit, bis das ein Prinzip rauskommt. Zum Beispiel, wenn Medico irgendwie 300.000 Franken von einer Stadt, von einem Kanton bekommen kann, müssen die 20%, wenn ich mich nicht täusche, 10% selber zahlen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir an Medico spenden, damit sie überhaupt beispielsweise diese 20% bezahlen können und dafür zum Beispiel von Stadt Zürich 200.000 bekommen können für die Hilfe. Einfach das noch als Information an euch. Dann danke ich euch und زور سپاسی هاورانی خوشویست بین دستان خوش بید لم تشدا داوا دا بغیر اسمانلی دتین لباکور واتکای باکتر من بو تشکش کردنی متارکینا هاوران خواردنیش نیا گره سیتی خوش دستانی لبه خواردنیش دابین کاتکو دستانی سیوکانشتان دستان بمیغت رش کردنی أحمد خاني
تبشر أبا أشقى إنسان يك كش يجفو فأوريكي زمانتكم يجفو لكن بالخط عن جيوان لا خبطان بيان كل الذي يكون وأول شيء تشتري بعد الحرام من المسائل تبصر لذلك عن حدود تسوق تبشر من وقت بس لسي كل وقت رواني وقت تستعمل كبير رشة ونعرف كذا تصديق نصرات يأخذ فأحمد يسخاني تصديق الرجال بوكم منزيل ببنيك تعرفين كبير تعرفين شيء من بياني كاي يورو كردستان خوات يوروزاري كردستان حديد كل بهشمان يكير بهشمان يكا تغشتي نتري لتمام الدنيا الجغرافية ممكن يعمل كردستان عشان يوروزاري كردستان ومرات البياني سياسة نجار البياني نكسر العليجي يعمل أبا هذا كذا الإيرياتا إبنا بديدا خاشدين من الشباب سردري أمريكي حتى في أمريكي لا بسجاري سحنا أجر أدينا نبينا فهذا نادفت أشياء أقول كأعيبنا يعني بيتك رشد بس بالشام الدين نبيا عندما قديدا زنبي فروش شيانا الفزع نتيج وقت زنبي فروشي شيانا حدثنا الدين نبيا نبيش الدين كنت الجديد نتيجة إرشاد العربان بقى قبائل المسلمان بيدفع شغلته الدرجة بالفاشفة ملاك الكل إشمالية لتوتيك دشبية تشبية يكليكة وإشكالين يجيكا سباسي ولكن هذا
consiglia روجي هوني زستاني كسماها تجستاني كسي هواري دميتي أرزيني سندار وجن روشنبين بهاوري كاشي مدين أول جكاري كرون إنا كسندارة وين دواران شمال سرنجي ديوار داو فرمتي مرلك بيه ديتو برشام دبي لبان تحتي سر ديوار خطي مارو يادگار بودي نهار حسير شتي سر ديوسير إيه وكم يجتي في كل مكان آوين آزادي آلاي آلاي آويني آزادي آلاي آلاي شادي دیسان و روزی زمان ده نتام پیروز ده هاولن سر بستن تکایه بو ایکه بتوانن پاپشتی اشتی بکن بو ایکه بتوانن لبرنامه جوانانه بردوام ده هم بتوانن لبیاریتانی و شنکه بو ای کردستان ده چه بکرن هم بتوانن سیوکان خانه کارکرشتن پارتی دانش لبردست و بتوانن خواه Sevgili aslında biro bir davet edildi. Ama davet da çan davet var. Bu ses spasiyel bir yerinde. Roja zamanı tarihi zamanı kurdu. Bize bir yerinde bir روزها هو بالكه عاشقية جبوت كرسان كاشفة روزها بالكه نفتا يكبير عاشقية جبوت كرسان إنه روزها يكبير بالكه يكبير كرسان بفضل أثناء فضل في سيرولوجيك الفيجن ساعة وخرج جلس لكن
Elin çekil,
تمام؟ من هر کسی از burada ببیسه